Исәмез, кадерле дуслар. Без бүген бу штабта беренче тапкыр булган кеше бар. Әйдәгез, покажите, кто первый раз. Ух ты, прикольно. Сәлам. Без бүген безнең якшәмбе яшьләр көне. Һәм беләсез инде, менә берничә атна безнең корбан булды. Һәм без бүген шулай ук корбан ашына сезне чакырдык. Безнең бүген студентлар көне һәм һәр якшәмбе без инде шулай тырышабыз сезне чакырырга безнең штабта. Штаб турында сөйләсәк, без шундый общественная организация Мәскәүдә татарларны һәм башкортларны берләштерәбез. Алар өчен күп төрле кичәләр һәм бу штабта гына түгел, без инде бергәләп төрле җирләргә йөрибез. Менә соңгысы булса, без лодкада йөрдек. Безнең зур фестиваль булды. Ул җәйге фестиваль. Рәхәт дип атадык без аны. Ничек рәхәт дип әйтсәгез, без аны ничек үзебез уйлап чыгардык. Рәхәт фест дип. Һәм шулай ук без һәр җәйне шулай зур кешеләр белән җыелышып, шулай природада бергәләп анда фестиваль үткәрәбез. Һәм сезне дә шундый активностьларга безнең белән бергәләп әйдәгез йөрибез. Бу активностьларда без бер-беребез белән танышабыз. Һәм бу студентлар булгачтын, монда бик күп яңа кешеләр инде менә хәзер августта киләләр һәм сезнең дуслар, бәлки кызлар, яңа егетләр монда килгәч, алар белән аларны безгә чакырыгыз. Безнең турында сөйләгез, әти-әниләрегезгә һәм дусларыгызга, алар безнең турында белсен һәм әлбәттә монда килегез һәм монда аралашыгыз бер-берегез белән. Шулай итеп безнең төрле кичәләргә, сезнең менә якшәмбе яшьләр көннәренә чакырыгыз, без наоборот сезгә бик шатбыз. Һәм бүген инде корбан ашына килгәч, безнең менә беләбез инде җәйге көннәрдә бүген инде бөтенебез күбебез алар китте һәм экзаменларны бирде дә һәм өйләренә кайтып китте. Шуңа күрә безнең бүген күпләп булмаса да иң осталары менә Мәскәүдә калганнары монда безнең белән бүген бергәләп һәм бүген шундый ашта җыелдык. Корбан нәрсә икән ул безнең бүген активистыбыз, яңа кеше Мурат сөйләр. Һәм менә шундый җылы обстановкада өйләрчә, как безнең авылларда әти-әниләр белән, әби балалар белән ничек җыенабыз, ничек корбанаш. Һәм без дә шулай ук гадәтчә шундый гадәтләрне Мәскәүдә безнең штабта алып барабыз. Һәм сезнең өчен дә менә бөтенсе шулай итеп өйдә алып бармый. Һәм шәһәрлеләр, кем шәһәрдә бик күп яши. Без менә шундый гадәтләрне безнең штабта күрсәтәбез һәм сез аны белегез. Барыбер ул сезгә кирәк була. Сез дә үз өйләрегездә шундый корбан ашлар уздырасыз, ала бирсә. Сезгә муллалар, хәзрәтләр кирәк булса, аны әлбәттә безгә язсагыз, без хәзрәтләрнең номерларын сезгә бирә алабыз һәм исем кушумы анда яңа квартираны укыталар бит. Бүтән шундый гадәтләрне ул безнең ислам дине белән дөрес итеп кертсәгез, инде ул сезгә җан ниндидер спокойствие булат, име шулай дип әйтсәк, һәм менә шулай итеп сезгә дә тыныч, безгә дә инде ул тыныч, сез ясаксагыз шулай итеп. Һәм менә бу кичләргә яңа кешеләрне чакырыгыз. Бүгенге безнең корбан ашыбызны әйдәгез башлыйбыз. Штаб татарга бөтен социаль челтәрләрдә кушылыгыз.
һәм безнең турында сөйләгез. Бүгенге көнне әйдәгез инде башлыйбыз. Мурат, сиңа сүз бирәм һәм сөйләсәң инде безнең нәрсә гореф-гадәтләрен каян чыкты, нәрсә ул корбан һәм белмәгән, белгән кешеләргә менә шундый иң төп әйберләре. Рәхмәт. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. Дорогие друзья, я рад, что мы все сегодня собрались на прекрасное мероприятие, которое приурочено Курбан-Байрам. И я для начала хотел бы рассказать о том, что такое Курбан и что такое жертвоприношение, и почему это вообще совершается в религии, почему это делают татары, и как это вообще связано с нацией, с религией. Вообще Курбан, или на иврите Корбан, переводится как приближение. И казалось бы, как жертвоприношение может приближать человеку, очевидно, к Творцу. Вообще Курбан произошел, это понятие от нашего пророка Авраама. Авраам до 86 лет не мог иметь детей, и 86 лет ему Всевышний подарил сына. И это были 10 лет прекрасной жизни, он любил своего сына, они вместе проводили время. И примерно когда сын стал иметь возможность помогать отцу, Всевышний ниспосылает Аврааму приказание о том, что ему нужно принести в жертву своего сына. И он говорит: «О, Измаил, сыночек, мне Всевышний приказал тебя принести в жертву. Что ты думаешь?» Исмаил говорит: «Папочка, сделай то, что тебе велено. Если Всевышний пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых». И вот они идут, Авраам и Исмаил, на жертвенное место. Исмаил ложится на землю, поворачивает голову в сторону от отца. У отца в руке большой острый кинжал. И вот он уже готов убить своего сына, принести его в жертву Всевышнему. И ему приходит откровение о том, что: «Авраам, ты прошел испытание, и вот тебе большая овца, и овцу принеси в жертву». И с тех пор у мусульман есть обычай приносить в жертву животное. И как это приближает человека ко Всевышнему? Нам жалко это жертвенное животное, то есть мы сегодня будем вкушать мясо жертвенного животного. И когда его приносят в жертву, человеку жалко, он смотрит на него, а животное смотрит на него, и оно такое нежное, милое, беззащитное. И когда у этого человека кинжал в руке, единственная причина, по которой он делает эту жертву, это чтобы приблизиться к Творцу. И в этом и есть приближение. И сегодня большой праздник для наших предков также, потому что они сегодня получают большую награду за то, что их потомки собираются, упоминают Всевышнего и читают Коран. Сегодня мы также направим награду за нашу встречу, за чтение Корана нашим потомкам, нашим дедушкам, бабушкам, прадедушкам, прабабушкам, которым мы любим. Казалось бы, как мы им можем помочь, а вот так мы им можем помочь. И надеюсь, мы будем жить так, чтобы и наши потомки также собирались, читали Коран, и чтобы нам на том свете это засчитывалось как награда. Давайте почитаем дуа, давайте почитаем Коран, имя Всевышнего. Аузу билляхи мин шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаляту вассаляму аля саидина Мухаммад. О Аллах, воистину, все, что на небесах и все, что на земле, принадлежит Тебе. О Аллах, прошу Тебя, направь награду за нашу встречу, за чтение сур Корана. Во-первых, нашему пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, его праведным сподвижникам, и нашим предкам, нашим дедушкам, бабушкам, прадедушкам, прабабушкам. Прошу Тебя, даруй им облегчение, даруй им счастье вечной жизни. Пусть пребывание в вечной жизни будет для них благодатью. О Аллах, только Тебе мы поклоняемся, только Тебя мы просим помощи. О Аллах, прошу, прими наши благие дела и сделай так, чтобы во всех наших делах мы были искренне обращены к Тебе. О Аллах, прошу, благослови и приветствуй пророка Мухаммада, рода его и сподвижников. Поистину Ты дарующий, милосердный. Аминь. Аузу билляхи мин шайтанир раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Мин Азат Бардадан, Барда Перевши крайдан. 21 яш, укыйм, 3 курста күчтем.
Я супер уникальный татарин. Ага, ты супер уникальный татарин. Да. Все, бигзор рахмат, бигзор рахмат. Исәнмесез, минем исемем Регина. Мин бу елда бетердем мехмат МГУ. Я красивая, умная, Ты, главное, с этого скромная, начинаешь. Молодец, счастливая, веселая, интересная и так до бесконечности. Ой, үзем мақтарға ярата. Ай-яй-яй. После такого описания не знаю. Исәнмесез, минем исемем Эльвина. Я закончила МГУ. Сейчас будет череда МГУшников. Геолог-нефтяник. Мин эйбет кеше. Потому что главное быть хорошим человеком. Да, мин Эльметтен. Әлмәттә. Да, Татарстан, Эльметтен. Нефть качательтергә кайтасың инде Әлмәттә. Геолог-нефтяник, да. Мында нефть ямы. Анда булмаган нефтьне уже эзлисең инде. Геодезист, там все как это. Геология белән. Почти, да. Сәләмәсез. Минем исемем Наилә. Мин Әлмәт шәһәрендән. Без бер мәктәптә укыдык. МГУ бетердем. Хәзер большие данные аналитиком. Эшлим. Әйе. Мин. Вообще вариантов нет, да? Матур кыз. Мотор. Как долго? Хотя бы уверен в этом быть, ага. Вот представляете, если с проекта около, кто у кого списывал? Ну, мы примерно наравне были. Давай, кто списывал? Ну, конечно, она Ну, третьего списывала. человека списывали. Надо третьего спросить? Ее нет с нами. А, у третьего списывали. Вы двоечники, отлично. Поэтому ее оставили там в Казани, а сами переехали. А, до не могла поступить в Москву. Да. Вот, ага. Алла-Таба. Рахматуллах, салям, меня исемем Резиде. Короче, мне 23 года, образование первый мед, последний год осталось будущий врач-педиатр. Из качеств, на самом деле, мне кажется, это плохая идея в себе прям хорошая помечать. Но будем... А? Не, ну типа такая, эгоизм по исламу, наверное, не очень. Ну пусть будет я добрая. Тоже хорошее качество. Хорошая. Ну типа сама по себе идея выделять себе хорошее качество. Қойсы шаһардан? Яршелда. Яршелла. Набережный Челн. Рахмет. Я скажу на русском, потому что я не смогу на татарском. Меня зовут Харушана, мне 22 года, я из солнечного города Ташкент, Средняя Азия. Учусь в РУДМ, специальность управления гостиничным бизнесом. Что могу сказать о себе? Ну, во-первых, мое имя, значение Рушана, светлая, добрая, ну и соответствует, получается, я такая на самом деле. Салям, меня зовут Самира, мне 20 лет, я учусь на психолога. Про себя могу сказать только то, что я люблю жизнь. Всем спасибо. Барыгызга да сәлам. Мин Татарстан баш каласыннан, Казаннан укымыйм, укуны бетердем. Хәзер ресторанда менеджер булып эшлим. Үзем турында бик тыныч һәм тыйнак дип кенә әйтә аламдыр. Укымайсың, потому что тебя... Укуны бетердем. Юк, тамамладым. Тамамладым. Инде. Мин хәзер укымыйм инде. Юк, мин тамамладым. Ярый, үзең турында син нинди? Тыйнак, тыныч. Бик тыйнак тынышка охшамагансың син. Ярый, шулай булсын. Дустыбыз? Меня зовут Вильдан, всем привет. Я из Башкирии, с города Сибай. В Москве 7-й год, учился, как мой друг Маи. Чем увлекаюсь, это альпинизм, спелеолог. Ну и играю в футбол, в принципе, все. И какой ты? Какой я, скажи? У него не спрашивай, он сейчас честно скажет вообще. Ну, Жалею, что спросил. Ну, целеустремленный, люблю жить, кайфовать. Вот в чем кайфую. Да, спасибо.
исемем Альфия. Миңа егер Альфия. Ну, по-русски Альфия. Миңа 22 яшь. Мин Азат кебек Бардадан, Пермь краеннан. Нигә аның кебек? Может, ул синең кебек бар адамдар? Ну, юк, бергә яшәдек. Нигә аның кебек, Да. Мин университетны бетердем Пермьдә. Программистка укыдым. Хәзер маркетплейста сату итәм. Ну, маркетплейсларда, короче. Ну, я не знаю, как будет общительно, но я очень общительная. Вот. Это мое качество. Мен Шамиль, 24 яшьтә. Мин Мәскәүдә тудым. Нәрсә минем турында әйтә алам. Мин телләр яратам, тарихны яратам. Һәм 15 яшьтә үз татар телен өйрәндем. Ата-ана белмиләр. Шулай, ну мен любознательный получается. Кызык сунучан татарча белмим. Если син татарча өйрәнәсең икән, сиңа отдельно аплодисменты. Минем исемем Илшат, миңа 27 яшь. Үзем тумыш белән Алабугадан, Казанда укыдым. Университет медицинский тәмамладым һәм Мәскәүгә менә бу елны эшләргә килдем. По профессии стоматолог, хирург. Я думаю, что мин справедливый татарча белмим ничек, но справедливый кеше. Справедливый. Да-да-да-да. Гаделме. Яра карар высказывать. Карар высказывать. Да, все. Рахмет. Рахмет сезгә. Меня зовут Мурат, мне 26, я недавно окончил инженерный университет МГУ имени Баумана. Сейчас я работаю аналитиком в компании разработчики программного обеспечения. В свободное время увлекаюсь плаванием, медитацией и прогулками на природе. Очень рад вас видеть, спасибо. И какой ты? Я целеустремленный. Все у нас рабочие, целеустремленные сегодня. Сказал, что татар должен быть самый классный, целеустремленный. Главное смотреть, главное куда стремятся. Вот, самое главное. Алга.